needs to be perused. Kumba 8,000 sans pangut kinong bela kibahab hapo ka all Garo Hills Anganwadi Workers and Helpers Federation kila penlong igajing yaki kabashisngi hatura henegasngi rangkat bat kisan kali kimat jingdawa. Kini gijing dawa ki kentup ya gijing penbet renti ya ki Nongtrei bat ki nong yarap jong ka Anganwadi bat ban pentrei kam ya ka hukum jong ka Supreme Court ha ka bayadei bat gijing Jingsiew. Ka Presiden jong kani kesenjuk ka Monica di Sangma kala ong ba gajing ka bahakmat kadei gajing bom siobej ya ka honorarium. Nakaliang jong kesenjuk kan saai da ka dorkas sya u menteri rangba gejala badru sya u MP ketura usaling Sangma. डेमोन्स्ट्रेशन सीट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है मच्चा कोलगरी एलपी स्कूल में प्लेग्राउंड में हम लोग का 5 डिमांड है जो वो डिमांड है नंबर 1 है रेगुलर्स आंगनवाड़ी एंड हेल्पर्स नंबर 2 ग्रेजुएटी के लिए नंबर 3 स्टॉप हरासमेंट आंगनवाड़ी वर्कर नंबर 5 मिनिमम वेजेस एंड पेंशन KHASI Students Union Ranikor Circle kala